USA hi kan sei lang lo theilawa US dollar lutzia le khovel ram shang po in an ngai lutzia kan share US dollar 1 hi India poisa in cheng somriat panga vel ania chutian khopa poisa in thlauna chu ania chu wangin tuntum trending topic a hian di dollarization chungchang kan clear how dona kan zir how dona ni tun hai khan ramshang chang sumdin bun le malak na te thirani a abik takin BRICS plus framework chunga US dollar dominated system di dollarization kanti omzia chu US dollar chungnun na ti niam ani berang chu mai ba ka khovel sum don na le sum le pailama malak na dang siam te khang te kha zir hauna a omani enge di dollarization chunita de-dollarization kan ti chuan dollarization dollar chungchang choina ani maya khovel sum donna finance le foreign exchange reserve a US dollar in a thu aneina satlut tukna ti tlem akoka international transaction kan ti khang khovel ramshang shanga changa poisa in thon na te commodity trading oil angchi te le reserve holdings atan US dollar chu poisa dang emo asset dang rangkachak cryptocurrency kan ti te emo regional currency twal chunga poisa te manga thlaktum anita ani tun naya de-dollarization atana financial le currency lama malak na te so engtenge kan clear hawanga Enbridge project a oma central bank digital currencies CBDC mga digital cross border payment system ania atira chuan China Thailand angram engimozat central bank te chuan Bank for International Settlements BIS puina in an promote ani thuthang omdana chuan BIS te hi anin nuk tok tat maya achan chu US dollar humhim du na wanga ni an ring ani chuan BRICS plus malakna aron lang vele a BRICS bridge le BRICS clear te hi BRICS plus ramte zinga poisa pek le clearing system siam na atana sum mandan tu raman na ania BRICS plus group a hian BRICS nammasa kanti chuan Brazil Russia India China le South Africa te baka member thar Egypt Ethiopia Iran UAE le Indonesia te antelani Petroleum market aron lang veli a hehi Shanghai International Energy Exchange Global Oil Trade khovel puma oil sum don na za a somvel le Global Oil Future khovel puma oil in sum don ton zel na tur kan ti kha za a som pali vel a boy puyani Saudi Arabia le UAE te hian US dollar nilawa oil an shal na hian petroleum hi atipunga US dollar ayarin tlak zok le nget zoka aron siam theilek lek hialani BRICS currency aron lang vele a Kazan BRICS summit voisom parukna kumsan he somni palia khan settlement currency thar unit tia ko manturin inremna ansiama chu member ramte za assembly gold rangkachak kantile za a somruk local currency I khami twal chung poisa kanti te khan I athlop ani de-dollarization kanti hian khovel pumwa palok na ani te chu engtenge ni ramshang te chuan US chanpuina le foreign policy a thutluk na te laka invengin US poisa hlut na lo pung na salut tuk laka khan an inveng theya entirnan thil nei lu lo shen sakte an asset te global financial system a lu khap emote po ahwamani entirnan kumsang ni somni pani a Russia in Ukraine abe nuwa khothlang ram te chuan Russia thil nei US dollar tu le ding on sa thum chuang an ti kholawa an khoi chat sak ani de-dollarization hian ramshang poisa man ve theina hunrem chang asiam saka diverse zokin zal zok pam thei zokin asiam sak thei don ani poisa pakhata in na ati tlem ba ka khovel sum le pai din hun po in tuklang thei ang berin akal pui thei don ani entirnan petroleum le Indian rupee sang chho zelin poisa pek dan dang te po aron siam ve thei ani ramte chuan an poisa hlut na te hi insum don ton na mangin an ti hlu ve theya engram po in dollar ringot ronchoi nunga ronchoi lar lawin maniram chunga zalen taka sum don na te hian maniram poisa hlut na te ati sang ve zel theya
entirnan India ram le UAE te oil lama anin sum don ton na ate po oil le poisa in thleng ton na awmang khan khatanga te po khan India poisa kha alo lu ve zel the ni ram shang te chu US sum le pai policy entirnan interest rate in thak danglam na hian ahong claim le a capital flight kan ti chuan ram khada changa sum chuak na salut tuk hian ram economy te ahong theya chu mai ba ka sarkarin a poisa lut na chu poisa dang emonen a in tlup tura ati nyama ati tlemte alo ngai pha thin ani ti chuan de-dollarization hian rangka chak hlutna aron ti punga asset hlutaka aron chua rangka chak man atau tial mai ni kumtelin hei hian sarkarin apompui thlap poisa mase rangka chak le silver te anga ngai nilo mipuin an ngai hlut awang aron hluar ta angkha aron ti tlem thei bokani de-dollarization hian digital currency le blockchain payment ti mason lamte kha aron ti chaka sumle pailama thil thar siam na athlen na sabokani entirnan China rama digital yun ECNY le India rama digital rupee kan ti te po kha aron lar ve to em mai ni global de-dollarization hi nge ai zom kan ti chuan khovel pumwap anga lo enta ila currency reserve emo trade agreement khang sum don na anin rem siam na emo in thak danglam ngal chuan khovel market a in thak danglam na asiam thei don ani dollar hi international trade le finance a thil poimo tak alani wang te po aniang thil hi akal zung thei lawa dollar hlut na hi alatlan hiam tak thei lo ve bokani poisa dang tam tak entirnan yun kan ti te rupee emo ruble kan ti chuan Russia poisa te hian US dollar in anei angin liquidity te stability global trust kan ti khang ngel nge na din nge na chak that na power kha dollar anga power kha ala nei ve thei lo wang ani ti chuanin de-dollarization hian in el na nei currency block asiam theya khovel economy ati che theya lelam kong zong ta chuan khovel pui in sum don ton le investment ati boy thei ve bokani US chuan de-dollarization hala na chun satakin a chang let ve thei thawa sum don na in do na kan ti khang trade wars te a thlen tir theya shek na emo sum don na diklo dang emo ati swal thei ve thau thung ani dollar reserve status tlanhyam chuan US labor te ati tlanhyam ve theya US economic instability theya economy and economy kha allow stable lo ve theya hei hian khovel puma hung anei theya achan chu US hi economy lian ber ani wang ani US dollar hi khovel pum huap benchmark atana man lo chuan ram shang te chuan multi currency kan ti ram shang atanga poisa shang ron lut angchi kong dang anzon angaya khang lo enkol dan tur lo chin fel dan tur kong anzon angaya hei hian exchange rate ati boy thei hle don bokani entirnan han soile ta ela India le Russia hian an local currency atanga currency exchange rate a inbiak ton na an kalpui me kani hengte po hi ma son zel tura ngai ta ila de-dollarization chungchanga India din put le India rama ngong anei dan te chu engtinge India hian BRICS plus paisa chungchang soiho na aneya ma se heta po hian afim phur angai angreng hle maya US dollar ti cha tum na anei lo thu asoya atar langa anem nita khovel din hun het tak nei theina tur kong poimo taka angai ani anile enge benefits thei hlok na enge thei han thlir ho le ta ila India paisa hi promo don ta ila ram shang te ne na inrem na kan nei na huna te rupee heng rupees kan ti angkha mangta zelila kan paisa hian hutlam apan zel theyanga entirnan India le Russia kan soilang jingboka India le Russia te oila insum don ton na ate po hianin rupee angkha han mang zel ta ila kan India ram paisa khanin hlutna anei chawanga ramdang te po inan lo shat phave don ta ni dollar a hian in ngat lutuk lawila heta cha hian paisa lama kan in manage theyanga paisa hlutna tlanhiam thut te interest rate sang te hian dollar a kan in ngat lawani phot chuan kan ching fel thei em don ani
de-dollarization hian India chu poisa dang enternan euro yen kan ti te yun kan ti te emo rangkachak emo reserve shang siam turina puya hei hian dollar devaluation risk kha atizia thei ani de-dollarization hi chavia don angin langma sela thil reng hi chuanin site a le b anei china engeng hong anei theiang ti han thlir haule lokila dollar atanga in thak danglam hian dollara in khat asset te stability le predictability du tu foreign investor te chu anot kiam theya ati buaya ati sukuk ve thei ani poisa dang emo rangkachak angchi thil enei emo chuan India chu din hun lau om le khatiang ang din hun chalawa khan a thlen ve theya chu poisa dut na tlan yam emo thil man in thak danglam ne emo a thlen thut khan khang poisa rupees kan ti te kha an din mun ati tlan yam ve thei ani India po hian in Chinese poisa in hal tu khi thil lau oma angai ve theya nei hian geopolitical le economic lama harsanna a thlen thei rinwang ani de-dollarization hian India rama dollara sum thon chua chu ati buai theya chung ko makta doi tam tak angong thei ve tlatani India ramtan enge theyang kan ti chuan India le UAE oil sum don ang chi te rupee lama rampani te sum don na ti punte chuti ralin currency in thleng le BRICS plus malak na ang chi regional framework ti mason te ania ramri kaltanga in sum don tonna atan UPI rupee le digital rupee te chu India ram chau ne law ram danga po man thei tura siam te hian ma ti son nge yang US dollar in na ti tlema euro yen yun rangkachak le IMF SDR kan ti special drawing rights a reserve shang siama chuti ralin din pun het tak siama mi puite ham thatna siam te po ahwam vekani multi currency trade system vonrenga Asian EU le Africa te nina inzom na ti chaka sumdon na shang nei theina tur le rupiah investor te rinna siam apoimo bokani Mumbai hi Khovel Pumphap Financial Hub da bond market liquidity ti puna IMF te G20 le khang peng shang te kaltlangin multi currency system siam turam halak te apoimo ani khati zong kha tun chuma kan ron ti chwa thei chu ani a hetia anga trending topic ang hi ron ti chwa fo kan tumanga tin clear to 10 comment section lama in ron suggest thei boke